cito ke Karbelo termas council pen state ang box cito imam made central pen cito ko halapang klar ta kalam thinan thantha MOU pen central pen Karbelo termas council lam thik box cito imam made state pen do chihek pen ton bangke elam ke clear lab lu pudam lab lu dang ke di audience in pen punon ba dak panelist pen bustame clear lab lu dili chini da mateng lu dang ke sitame ala MOU pen bolam nang lipu lake nili alang pen si represent poepi bustame nili kaning je authority confidence pen nang phanji bolam nang pulo mesen phan ke dak Karbelo termas council pen ke claim back po amhe dili pulo awareness tame pina po lata kenang so lo lata kadu eta pure dilo mesen lo angko phala fita lan minus la pen didak la pen se lata pinai do brute lata council pen se bear de popolanta dili pulo la son ta tha phala free coaching ki pinai busdame lata council pen ge ready lo pulata ne nili pulo non mangke MOU polama ke hoitu nili ki punam dam nai wai authority ke lite thai sitame nali tum ning che tame dak Karbi Anglong wan pen lana na ki me institute wan pen phalang no dai bu phan ke Karbi Anglong pen dak termas council pen ke mentu ne dala bangai claim la bangke thank you besang ho nili alam so sir bile dil kai ithe lam thak dung lang so pula ye mo pe nili bu bangke MOU no white paper no MOS no office paper no chetok nei pu lamba athema ili tumo phan apatai la so lam manai chumpu dupiglo ili tum medical college dak na kibi cheng hot ili tum phan seat reservation dolo third grade fourth grade pe dike tum phan people 100 mane post tum phan people puja hula so kapulo ni tum da ini dum piglo da bonsita hula so kupilo chepla MOU ave MOS ave office memorandum ave white paper thaki che toplok ave je de pen isi da long de thik la son hochi idum langpi project ka MOU ave MOS ave thang ave office memorandum ave je ni sipini karena da long de isang lam na thik la son hochi CCI long la da kai tum non ta MOU thek long de MOS thek long de insi nai chong thu ya patai ong lo po akam cheng che pin ako pemle alu paklang ebu te kupilo kisik sangi la so lama sini kalju kan ko insi nang li bini CM saradin nang li siwang lo pot la so message bang nang li CM sa long pale nai ko lamang lo alu bang mulai sirang nang posa rada tuhan pacini nei kali te rada tum nang ke kroi men nang ke kroi bu bangke high school miulo jam miulo sob de abo bon sita la hu alu che to avi pulote ini to mana ki sum kum do kogi si nang li phan la so lamang ke nai tham lo be sang ho si nang li si nililam sta mate da panel lo video lam sedang di CM sa bawan pali pu si ning thelo hanse sang ho lang li tame pini kaning jei do Fransi nilihin bupen pudun tumbang lah hello ahok pet bangai pini CM ke hai dowek ning apolo awedera join ni si pini alang li bangai itu manang than patra tak pedel number 1 adun thu nilipu thu tumbang lah hello ang ton admission pen chenglok kaduk weta enrollment bethe kaduk weta council pen si rap tu net ko bulote lage sainik school tingai dan nelo non existing school do anle ili tumla bangso fund pen claim sudah ada jokai lo kali made sainik school itu wan lo pude dak student ko anlo accommodate umpo number 1 67% that's kept for state quota long ili tum kachuthi dun jia jak ko ngawela people autonomous state long le dela itu meong si autonomous state long lo bulotan te 67 long 50% itu ke chohang na jak kong doi tapi ni itu long le la la pen ili tu Karbi Anglong ara tu sainik school ke hang le ka chutuk from ali
Autonomous State ke hang sing cetuk pro. Lapedang PG puta Rajnath Singh Defense Minister kaning kita kan. Pini bipola la sonang claim lo rumhan. Lapeng so school council tum interest pen. Defense Minister tum interest pen leke wangali lagi tum credit pini song tro kache song tum hele kaman kyo tum sika chohan. A school one dead pen song tro tum asoma to song sida ke enroll dun jaja kom ke doima. Jilang solong eviction tum ban kusong lo itu mal tuan asumar tuan ki enroll dunji landless ala tuan account tu pilot asumaran enroll dunji lain lo gede itu mata ni ke lasi 335 crore setang kajong si ingko era trok homostielo kuti hini bagle school upgradation pencenglok quality phanle kuti hini homositi ngironanta ili dum dak ching thudisi aku ching ki pihana tangka binain ke faculty wanin te tu Rajiv sir buel lagi dak lo mawi NCTE budi national kopine update si pass ning budi halas itu hanang khanun ni budi dak lo itu khanun bahwi Rajiv sir than qualified pune Hansina sir qualified di dalam itu mathani pu aja ko hawi bangla dus ning YG bulo tang de atangka ki bidune ili tum mate de di fulo itu center in kun de dai ching about Tarapur student Think about West Caribbean Hamren constituency, interior Kropli constituency, Arta non ningkan Troxin Erkeplo, non takijiwana school ki dunja thai welang. Recently media long tum theklong. Halo daga Arta bulo ningkan crazy pen ningkan kepen crazy yang penglote itu class 6 enroll nang po H factor ki. Athima NDA tok dungi ploteng te ningkan koi raisi a burning ada exam ki tok dunja panta. That is also for entrance exam. Arta la pena bisi gitu untuk togu pemli. Lasi, ini tuh broadfield ane je, sainik school dulu belum tangte lidung secure lo, itu mat hanang ne, job guarantee lo, itu mat hanang ne. Alang li amen endet ke pangkas mithi bu, golpora student, kali makalan. Pinian ni alang pak sakuri council masih accommodate ne. If he is married, alang state sakuri silong dunang bukan. People at the council can accommodate ne kok. These are the factors. Let's say, nili buntu bangalalo itu autonomous state long letter like BJP cannot deny, Congress cannot deny, ESDC cannot deny. Alang itu mahang tekheder posi long letter lo, lapen la long letter posi pini itu melake pini ke 5% state long itu mana pisi congkong dun kok calo, lahen lah. Sana nili sabso, langsung reply bang ya sabso pinang koi. Laan li tum seni sekolah alam kecetan kangjang keme hafi structure alamen danglo dak aso na sona keme lam cetan laba phi nale aku kaprega alam ben ke pati bangal lage tuteli lage baseless pusini li putami pinia discussion ke nali si pahut dak lo pusini li punang kok kolong na thama ko ane ili tum particularly tum seni sekolah alam cetan lo dak clear lo almost clear lo de masih clear lo clear ka penang li tum jong si kaprega alam ke puro lo tang pe lage itu dak do kaprega kian sedang roko itu ke seni sekolah alam sing ai mati kaprega hempreg alam sta menang li pulo nili nang thai lata ame ke cheng hutan li pulo hempreg phan jong si tum che som la to long ke long na lang potang te lata isi aki mesena atwalo ta aphema central institution si mesen thedung institution si tum long bote to recognition aphan da prapolo aphema non mat all india long seni school long hum kala hum thoke pra thoke la song bolo si tum long do potang te lata isi recognition mesen to lata hempreg lang lo anali angko eviction la da tu hoilo nili kapera adipete da mitunte angko punang nila pesen nili matha Jauh lah putih kapela atual dalam itu. Only sainik sekolah dalam cetan benang. Pini sonson mangai. Please, noli pandai tuning. Lapen non bangke. Sainik sekolah dalam bangke. Almost lagi clear. So tahun clear lah bro. Angko nang li pulau siam sar zilang ni pulau. Kalang lo sita me alang bang ada. Saya tu kalau meeting tu kalau. Program dia nang li dalam kipudam nang di bangga. Alang awilo. Kudam na putang de nali phanta nali phaleng khang nali hana jai katha sar phang jadi tu sar isi yang bilang mati. Dalang ni ada CM kali ko CM sar putang de ane meeting ko de meeting ko ane CM sar putang de CM sar son bang position ma dak ko ane meeting ko nali hai aisu bang dai bang aisu bang We are discussing only
sama off track kan juga. 100 crores is Sainik school lang lo. 100 crores tangkas defense ministry pe and sanction elo. Kalau orang Muslim kita ni posisi kaprek eviction. Liar alam kan thela. Eviction lo nak lo kacau lo sumar kali ma. Jila yang solong itu tum kidu kelak tum. Cari nanti lo ma. Nang Sainik school tu nanti lo ma. Mesen school ma tu nanti lo ma. Tanang eviction lah pun ni kalau tu ni ke selection lah seperti sesuatu discuss mati oh. Cetan ni nang apa? Mesen alam mau benda. Daus tuan nak clear pun tu dia mati. Kupisi alam tu orang. Okay. Coy ko off track jam julo discussion mang edi off track jam julo lasi arsu smart me pini karju de ma last question from the audience arsu smart Lili Arjuna mo pen lo karju puyo karju sido. Lili kali lo coy po kali Lili nije jalan mo pen lo por kali coy po Alasi ada lo kena ada semua orang yang apa picu kita. Ada semua orang yang apa picu kita. kali karju tu dah sa. Mane mo pen Lili da ke champion ta non anda dolo je penangan alam ke clear lo hai. Labang lo Sainik school apa thai establishment je pot bang penang clear lo. Sita me mo pen white paper alam paklang lo MOU alam ta paklang lo hai. Si lap puson mai dong se appointment bilo puson de tum non anda la puson ang deng nang le de appointment se dab bang clear lap je polo. Same niligi pui bu bangke mo pen apu BJP pen representative bang da pulo je third grade fourth grade asa kuri hai huige tum dang local tum silong ko polam da pulo war belu sirol chotke war belu sirol nili dagi pui bangke CIC lo tum bangke MOU bangke prapjinment PDP na bangke coy po lagi laso question ke arju lo po coy po laso question ke arju lo po coy po so lo temen MOU bang draft se Alah, mic bang, party bang please, la peng isi ala majula hala Alah, mic. kali hala coy po arju lo laso question ke so lo temen apo pisna nang lo coy po apor alam do ko Polam pumati nursery panili tapchi garju mati lage penela bong hai mate apu krosale nang thanda choge nursery panda doji polam sipu pulotang de litum halada teaching faculty tu masuk po asupi pandong dol pachali long chojna mate angtom panta pachali longji labang sinili kushon garjule jongsi angtom panda pachali long po pulotang de meong cholo milita rong so tumen nang long so me ma po wan la po biar la si labang sinili tatang nursery tu ada paklian coba lah Hello. Lagi ni Chini ate enke mane 40 years back. Maybe same nonda dokokta hello. Hada kedo tebok tre to hada ta entrance pini osmartum ta. Na hota entrance pinang nolo. Na se no playgroup mo lagi entrance togeng na po. Thek pin tumang ene no pinison mag ABCD e chipi tam nei. Lato narsen da entrance doi. Ani Chini ate enke hitu kedo ke Gwalpura town pen 18 km away Rajapara Mornoi. Hada pe Gwalpura town pe school bus wang osmar che wan che pon. Se hakko ke du nolam chine se dokok ta hel bang chine sita tebok trai tung long dun anta narse section sita lata entrance bitu nei ako class 5 e pulo de 6 pan ako entrance bitu nei lagi double time pinai lagi acha so lo dum ben karju dum ifu government college kana to mane karju dum Nili alang li jiten be apansini li ram AC karju waktu do alang li het pula CM tulirang rong hang pen si alang li pula mane target pen forget asa kuri ke alang li pipon po kusi ki pulo kel tum hang sita me kedam tang medical college along ke ante local tum han si pilap ji pule ante pipo si hala tum han pipon lap le jalo sita nang ki long ke kiti ke biar tum han akhe local si alang li tum han pilap sita i tum kar yang long arat itu kena aku lokal atau long pun mah long dek las non ni di nang panas kau juga tak tung bangke lain lo. Correct lo, lasi tak tung soalnya. Labang so alam bangke ameta paklaran lo target forget ke thema lagi nili lepu polang balila nilia representative jot sitame alang ki polam se nili nang thalo lasi ke dam tang alam jong se pudam abe putang te dage tum sainik school no koson se ke man mangi ketikuk nasidam dam jui lasi hol hai lang dam de pin penon ke almost clear no mati no mangke non job creation target forget polam pen mang tai tum kapek anat divert ang ni itu man nang pelo po insurance ang pilo na people locality tu man se third grade and fourth grade man people pui itu man jong se na bangso insurance dolo potang de tunge we should welcome itu mission lo tu itu mo pudung thek na ko po la le kape alam pading dam re na ne lo itu almost la so discussion bang ke clear lo la sino bang ke final com student ben dum
college student temen university bang graduate lo la sino bang ke conclusion ong dam na no bang ke la panelist dum pen nutin aphan stami ni li opinion 1 minute opinion empo be samha pen pancai no 1 minute opinion ang li sainik school ko tha upisi gani ke kan tuma your final opinion la panel ke tuma so a panel discussion bang reba bro Sainik school bang ke neli ha ke ceng penda pulo Sainik school son karbing long along di longan kile rok ji bang ke la ke most welcome churu lo apen hala kai Farman ke sesong domina churu lo CM sarpana churu lo lapenan parta MP sar Omar Singh kisopana churu lo lancho tagali ameta kutulo nili la hempre ka phanda esi RD doji puta